nipa no wenye gay a men ka se wo ye gay awo brother ho wo ye gay wudi kwasi asem what's the water fe brother Samin se hu na kekekeka ono anka se wo ye gay anamo mo hwe na mu hu ono anka se ye di ne to water fe ni mu hu na brother Samin nyongo ne me ono ye gay ni bi ntira chi ni a wodi se mu ono ye gay water fe ni mu hu na obi be fa me to na nyame adom antumi amfa me to na mababo ntia kasa wo kan kwasi asem Samin wo so ye nation worship no kwa what yase kona bra na sesa wadwen wan hwe a onyama mbeba bonten no wan hwe a unya ba bi nyina ye ka so bi opetenda ye me sansem hu no jai stop yes am fire pa mama do dito ba beto abonten am ohu ohima mercy asama ba uko radio zona kansem hu no se nyame bi anka santre nyame o kasa chiro bi a wo same obabo amane abusuya entokwa bi ekoso na entokwa na ekoso no wo hu se eye beef na obi pe anase eye trend na obi pe abusuya ni nyina ne se evangelist Akwasinya Akon eba abonten ebe ye allegation bi se okoye program ewo Kumasi na nyi aduntuni bi ono so ye bema eba program ni bi ono ba na waye late enti na onya ba bi nda eno nti ono Akwasinya Akon no de edan ano odam no ema ni nyane se o meka no ho na omonnem na ekoba se ni nwa duntuni o ye bema no epese anka one ne dafa na chi na de se opese o chire mu a duntuni na oye gospel musician no eye gay oba abonti obeka asa no wa modin bia na so pede ehunufo de omo satene tene no omo de hwe nipa mienu so a eye guest officer pon ene ye brother Same eso no mtete mo sare ko hwe se ne anya bia anya kunye no sankrofo mienu a na Akwasinya Akon eka wo mo ho asem eno nti brother Same eko grantee interview bi ma ne ka se Akwasinya Akon na eye trend na ope na se o se oye bema o modin okoso aka ye kra chese se wa modin a ne wo ye no betime madam parekra achi no de na to say ogu gospel musicians no enimu ase anase gospel industry no ogu nanimu ase ebusuya ene enten koda Akwasinya Akon san ba bonti be ye video e fine maame bahema mesi ensem oboka ye de kire se nyame ne ma ne kwan se na ware a ote ase no onjai aware na ontimi ensum ono nyame eno so brother Same ko grantee interview e ko kan se ohima mercy pass match nyame enka hwe na sam waye we ye osan ko mai e na Akwasinya Akon asa ba bonten abebobbo na adwen e dem brother Same che ne se eye fame e na ono ka Akwasinya Akon wo pa anka brother Same enye ne match a obebo ne di e de ape fame no ebusuya ensem o kan ne de ese se wanka sound wani e kokohwe no tika ho ne nyina yen kohwe video na ansa na dokwa ko video no me kai wo sa ha yetu ma subscribe my page we say wonya ya na nya do wan so se na be ya upload video ya onsa ebitimi aka e wo so ama yen ko ne pokote se nya Akwasinya Akon e ka ne nsem esifai ai obi ki kansem hu no a na nkofo so se obi de brother wine a wo no so de mutuchi obi ansa na wanya dinu obi a me nwumu a enye de kura wo mabon so no na te so no o se ne nwumu a e de ba se oye nation worshiper wine woni na siikon ohunda na samu akro pese sabi wo fam no wo twa e de betu shoshi ansa na wagidi no didi sisrama afo atem me na si mi bu no ya ma me sisrama afo mi bu no me nua bada na samu mi bu no me ni di o matem da ya be ko Santana me no din kan ye me MC first e wo Kumasi sa tam no radio makwe Dr. Pepe me nyina obi aso fa nyi din o nipa no wenye gay a me nka se wo ye gay awo brother ho wo ye gay wudi kwasi asem what's the water fe afo asem ma me sokura na me braba mabo ene ba bia me din akodu o wiase we mu no ye chemu 1 billion kura wunya fa wa fa ho woni na so kokuma anye fa grama wunya din tresis ramafo na wudi na tam na wuhuru no na de abegi din ye nua pani na si na ne kono nyum no wafa na de abegi trend na we wo ho na pe trend che ho me TikTok we kan wa ma bia be yam prensa me bia kura me fa anye fe o saz ne me nyuma enye de kura o ma bon so no na tesa wo nyuma e de say obi de brother wine brother Samin se hu na kekekeka ono anka so ye gay anamo mo hwe na mu hu ono anka so ye di ne to wa tro fe ne mu hu se me petnan na me no ho na wodi e wo Ghana atiefo ma mo nya je me ni wo no Samin ho na wodi e wo Ghana one of them want to china ben edi amanya nyina free menwom David ba shebra sisafo eniama besesa mafa Yesu abombo madanse ani bompaye bibi sikwa ebeye dede ni papa pasa
ye di nyamesama tete me mane kira Calvary me ba ne sesebo ene dem dia bebe je wiase we na brother Sam nyongo ne me odo ye gay ni bintira chiri no a wodi semuru odo ye gay what refini mu who want a better ne chan why me nyina wo bia din so fa nyi din da fi se me ba wiase me am sweat ene me nyuma ama production ama me dum what ya say sorry ato me no eto wan kasa me waka dem o nyongo ne me ye na de wo ye fa me kire abonti o ewrade ye kira ye komo ne ye na do hu tutu we na wo pertinent na obi be fa me to na nyame adom antumi amfa me to na ma ba bonti akasa wo kan kwase asem same wo so ye nation worship no kwa what ya say nyame nyum na wo to no worship what ya say wona bra let's sawadin wan hwe a onyama be ba bonti no wan hwe a unya ba bi nyina media ma bobra o ewrade ye hira me o me san ye sofo ankasa me nya nyum same part 2 because asem na wo di no kwante jom de ka kire no o kunu ko ha ka o same a o se bra o same nation worship ka se be wo ko hai me ka bia go se metim bia ye me am sweat na me toye o kunu ko fo bi fie na be pa trend o tumi di ko se asem o social media na dia be pa trend me ye bi o me sa se me enya ware sem am ko mu akoko nsem be ba ya sa social media TikTok wo hu me da sao se mu na wudi no menyanya wo first and last because wo wonye obi a I was ntami bow di kura what you say because e babra ba ma babra bo chen e ba ni mutuo mu a me wanim 120 something your blessing wa back me mu da sister ye nua ba we elita free no back me nyom ohima winis no back me nyom mia me nua ba we se na boat na ba ke menyu mun ko fo ma back ye nyum enne awrade apagyo mo akodo ma che ni ba be brothers amoye wan na content ne busu asma me nsem na beka ye ka so bi opetenda ye me sansem hu no jai stop yes am fire pa mama do dito ba beto abontia mo hu ohima mesi asama ba uko radio zona kan sem hu no se nyame bi anka santre nyame o kasa chiro bi a wo same obabo amane se nyame kasa chiro ohima mesi a wo same omabo amane who be you? Who be you? We are wine. Our so me. Chira no wonder na samoha. Na wo famo no. Who ya? Ye po bi wo dim kwase asem papa trenda. E your brother same. Sem hunu. Enyo papa be no abo. Chira wo nyuma e ko vala. Wo nyum be pa na wo gan ha. E ko fa ana vala. Me Kumasi market UK. Me see the to me short. Me see the. Ma fa yesu abom buntu mi kura fa won toto no. Ofenwo bi po no susane eni no me se me nyum a enye da wo ma bon so na ti se wo same wo hate na nya sansem hunu no wate sa joke ni obi asem ba na wo din sem hunu na pese ode pet trend no wo fa wo fra enye me so wo gain wo ye bi I put it to you I suggest to you say wo same wo ye gain ti na wo tro no you gay boy wo ye tumu la oyi ma mercy and feed obia can be our this semono unu nyankopon kwa na nyame wakasa kire obia o meka nkire nipa nyina na wa hima masi na si nyame akasa kire ne se aware a owo mu no o frim hwe me dia me try consequence ye ya oba na ante ase ina guye na nipa ne se won wale bie ma na be ma ne se won pena wo be da hu nti on na de ne ho no si nyame saware na owo mu no o frim nyame wakasa ma kire obi o meka nkire obi senya odi awale no ko nyame anim se wamfa nko nyame o se nyame se oni ne nyankopon tem asem oginka Matthew 5:7 going wa enti ebusia evangelist Kwesi Nyaako ensem ena yakwa akoti we die wenya wise nini wenya bodin anuma bi ni so o se ye hwe se brother Sam so ebeba besoso abema ni muaye anama yehu se ne tibia se ne odi nsemi esifa e wo comment ho ba wie ni sa no subscribe button so e de ma me e too much gh now the notification bell no so aka ho se na be ya upload bi ya onsa ebetimi aka oko Facebook nso a e ho so e too much gh ya na wa like na wa share wo ho so e de ma me das makara